bwana kazi yako ni kupenda bibi, na wewe bibi kazi yako ni kuwa mtiifu kwa bwana yako, basi mkipendana na muwe watiifu, baraka zote Mwenyezi Mungu atawabariki. Patrick Waweru wa miaka 75 na mwendwa wake Pauline Wangari wa miaka 72 mekirio hiki wao wa mbere mari airitu miaka 50 mithiru, guku magitariria kiria gitumite maikaranie miaka iyo yothe. Wambe tutiri toro wa bara uria ongere uri ona ko muri arakaragari uti wakinya undu ndukukinya kurakara karakara ni ta mundu murume atene tuthie kurwa bara asa nie kira ndathomire ni uhoro ucio wa kwenda kumenya uria ndaga nigetha hota guikara nake onake no ageragia kumenya uria nyendaga na ngituika wa gukiririria magekira na icuhi na kwiririkania mihitwa yao. Itanya na ihoya riao ni guikarania miaka ingi makiria ma 50. Ciana ciao ikiuga ni iguthie na mbere na kumanyitirira nginya ukuru-ini. Kuni thomete githomo kinene muno kuma hario, especially uhoro wa mucie. Andu acio ni andu mendanite, ni andu mari na urumwe. Ngwiciria ni undu wa bata muno na ni undu mwega muno, na tukumahoera mathie na mbere ma celebrate nginya miaka 75 ya kihiko, na ithuĩ no turagitapu kuma kuri ona ithuĩ tugeikare miaka mingi, na twathie uguo Ngai ni aguthia giturathimaga. Na kuona mbara cia kimucie ni ciongererekete na njira nene guothe bururi-ini, endwa aya eri ni marutite motaro kuri aria me kihiko-ini makimera ati micie ingirugama wega ona bururi no ukindirike wega. Gwiciria andu me kihiko-ini ri kiria magite ni ukiriria wawe wewe cyo kurumore yogi akwa mutumia rwo muthuri na akamuthuri arakaragia uria kuhura mundu uriku no mugithie mwicoka ni mugecokagira ri ni muguthie rugendo rutena bara na thutha wa ukiriria ri ciana irumirire kuu na mona mucie no warungara ona inyuothe murigano kwa kurwo bara na aria mari kihiko-ini ingimera umuthi mundu athome mundu ria menake matari marahikania amenyeka ni akuhota moritu ma character yake, agigwa de kuhota kaba ehere urata-ini ucio kuruga kuteaniria kihiko kiri na mwaka umwe kana miaka iganona utige ciana igicaba. Ni kionereria kiega hari andu aria me kihiko-ini na maratanya kuhikania, kuona aya eri maturanitie miaka 50 thengia kihiko kiao gukorwo kina mathina ngurani. Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a, riakwa ni Victor Kinuthia.